Enguuto ziri kugambaho n'isingiro rakayi hamwe na ngarama kityaza okuza Bugango kandi enguuto ezi nizirabwamu ebiruka bingi biri kutambuza emishuburo empungi hamwe n'abantu ba burijo kuruga mu Uganda hamwe na Tanzania. Ahabwa enguuto ezi kuba mbi ebishare by'entambura nabyo bikatemba kandi nabwo kiteganisa abatuura hamwe n'abashubuzi omu kukora emirimo yabo. Tuyina haruguda aha icyo kubanza ahabwa okugira ngo nurubi abakaza bo kubana baza kuzara bakurifari ngambarra umweno bakikayo barihire batakibasa kusindikira ahabwa ibyina so kiretera abakazi bitu bagire bizibu ahabwa enguudo cya kandi emotoka aharugudo ni nyingi munonga kandi norebanza banzu tware bitoke kufera aharugudo ebitoke bisya abashubuzi baferwa sente zabo. Ate kitongore cya yunure kiri kujunanizwa hanguuto kitandikire kushwijuma enguuto ezi ninga feasibility study na mapping okureba ngo enguuto ezi zakorwa. Now it's no longer then you opened in secondary school here. You will see it on our way going, but for purposes of upgrading it to standard, because as you know it's a global road, so we're only taking them through our future plans of designing this road, and who knows, in future when financing is identified, the road will be upgraded. So twasibanitambura side ya Bukanga turi kurambuza ba engineer b'enguuto abakuza kutukolera isingiro rakayi road twabarambuza okurugari isingiro ha district okuraba Ngarama kukwata Kibengo Kankingi Kashumba mpaka Bugango twagaruka twazo mu Kityaza twarugayo twakwata kwa Rugaga twaza Chanda bena turiyo ntugumizamo mpaka kwika Kamwema okumizamo kwendere kwikarakayi turi kurambuza timeje ratkorero ruguto entoke nsaku zitema zona nsaku akana mwikirize kurungi mwamutagwana ruguto mutugambire biturikare nibyanye byanyuma mbirije Tuwenda wangwana ruguto abayumbi cyo mu ruzavu bagende bageze kuturikare bashengu tushanjurira umuhanda wabantu ro umuhanda ni bice munonga abo umuhanda kuba mu cyo munonga kuremera bibo barahi wajesha barahi wagiteka gaha ikinore ba boda ya Uganda na Tanzania aruho ituru kutana na yahanyanja kandi haruhira porasi eter ahenyanje tari aho Tanzania ni crossing akagereje this side mbwena bakunuye abatarukuriga mu nyanja nibareba ngo nikiborebera kuza Kampala than Dar es Salaam se bintu bingi bukuza Dar es Salaam rather Kampala bukuruga Tanzania nibi no mwani no mcheri no shukari n'amajyani na ekindi niki namanda kandi itwe nengano kwiti kandi twara ebitoke twara yamate twara yo amahuri ebyo Kandi abahingi hata kito cyabo cyaza kutemba kizire vari umunonga muringo gw'umutano ahabwa abagenyi bitabisha habo kutukore enguuto egi ya Uganda na Tanzania. Ndi Ruth Nwamanya muri ISINGIRO.